bosku. Ikan ekonomis. Iki mundur-mundur ki lah apa? Sing butuh ikan ekonomis enek 3 ekor kor, bos. Sacet. Dol cepet wae. 3 ekor 4.100.000. 3 ekor 4.100.000. Tinggi badan 60 ke 65. Tinggi badan 60 ke 65, bos. Porem bos. Porem. Monggo. Sacet. 4.100.000. Mantap bosku. Tumpak aneh ket mau arek telu iki. Tumpak aneh. Monggo.